Mame ma akwa ba emra Adom TV. Dwumade we Nkuranhyensem bre. Na me amede dwumade ho chia me edin am yeso Apostle Dr. Nite Kotego. Ene de so ye bre ne ye nkrabia. Ejina Joseph Asamso na ye bre. Mame ka wo se anapa bia sori anye ye kura no. Pensio cap ma na watwe. Empo so ntwe wo simple a at least num ensure 200 meals anapa bia na pedo ni pa bi di we nka ho but e ka ho ene dem de ba na mato ne din do something every day that will push you out of your comfort zone towards your dream area. Do something every day, every moment that will push you out of your comfort zone into your dream area or zone. What we say, what should I have for Abraham? Mama me fa ware enye example. We share oba na akware no. I will love you. Medo. And oba so je me pene so. Enti mo aim eye say medo. O da say. Eno ne nia eda wani so. Woni adwuma na ye fra interview no adwuma me koi me hye me ho kama. Maye ne den na so nti no eno no aim wo da che da so minim say wo bi sa wo abrabo mu a but obema bia hia obabia won ka say meta ho won ka say me bo watimodne won ka say me ayaka de da bi obi ani wo sa oh like look I promise you when am man no yam de kasa de na ka hu say kasa da na wo ka nyina no eya na muntu a wo betuo enti won tena bebia na wotitete no se na we single no we feel single mood no no about what we call mutual woni be ka bomu aye honam kro ono enti your comfort zone bebia na won kwa wote no ya we de apa bia no se be dey san won hwe motuamu onware yie ti se won nye ne bia se wo yo eno na we single man na single woman o kasa by heart ba wonya de o ka obi ka bomu pa why mutual why two nti ade abeye bia no wo ye ama aye nipa no so fe aye ne de ti wa free comfort zone about our dream zone. That's life. So every day you do things that will push you away from your comfort area to your dream area. Eba no warrior usikasem wajuma. You should have the ability to withstand pain and to be able to avoid pleasure in spite of a clear need to fall on them. Edu baby a na bi wo habema wani agye wo ho enso emmoa onipa na etu na montuo no ebu ha wo ya bema wo ho asepel ba emmoa da so a waso no ja sa de no yo bi so ya edene de but enne se wo yo o ye ka comfort zone a dia unim dada no a wo yo no mame na kakra mame kakra se a na e no embeto ye na debi sa tibia no free mu na bi sa say he na meko enema be na ese me yo ena me kan say competency and excellency creates results. E ka competency a enema a wonimi yo a wo ye na kwampa so a wo ye mani dimu na amanfo ebo chenku behwe ebo se efa wo ho ene efa na competent ena excellence enema wo ye no ehu twa efe na dimu and say no we na wo de to ani so say wo yo adwuma na be yi manu nya nyoma esombo ma wo me fa no values. I need to have a mastery value ni ame ye se me nsa kokwa so na me sua ye yi we a cameraman. How are you a master of handling a camera? E bia na we a producer ti Santo Ate production room or you a mistress of production and na wanya wo hwe mu wo fie mu we a husband. How have you mastered the skills of being a husband? Or your wife? How have you mastered the skills of a wife? And I am no papa yo eno a. And also ye bi. Any a comfort zone free mu. Na nya suahunu foforo a e fata edimu esefata e be ma ho kani so ato no. E bi akọ adwuma mu adwuma mo ye no se de won ye na na so pese ye bi da bi. Se se o sin kete ka se media meye media na adimu na ho atwa
ni aputuma bodni se adwuma ani a adwuma ho twa abraba eboyi yes ye wa hyenso de ya ma me no papa de tete wo ebi a wo ya santini osemi ye ma santefo suban ebi a wo nkrani kwa me ganjimi ye gama suban ana wo ye gboboto eno enye wa bodni eye woni pa onyame eye o se ne seso na onyame ade bi o ye bia na efe ne ho twa efiri mo anoma so eni enua ensuo ewiemu ensroma ene ade nyina ho twa na nyina ye wona adwuma mreso saa na wososo onyame bo se beyo ade bi o da dua wo mu bia no se odi ye adwuma ne mreso na obrabo edimu o ama onsa keke amo ano keke se fa kansamfo fa di nsekuro ni ntro omo ano se wano ba hira nipa na ehira wo na hye nipa nkran na hye wo so nkran omo wani wa se be hwe nsempa ahwe ne mapa watie niam anyansa wo mu niam ebo ehyewa nkran niam etimi emma ugina pri eno ntina yema wa so se fa tie nsempa fa tie nyansa nsem ene yema ano ene aniwa ya mo aniwa se fa hye sebe niam nsem fata pono abrante enye ne ye wani maaye ye wani se fa kan sempa na fa hunu sempa na fa hwe niam nyansa niam ehye nkran ena ma Nyankopon ma waniwa ani aso eno nti ade bia wo bia no bisa won se ede na mede yo na ekenya me na de makodu bembe so aso ya ma brabo. Everything God gave you was meant to help you prepare your life towards your dreamland, towards achieving a destiny that creates success and greatness. You are not just made ordinary to be like somebody else. Obi a doctor, Timako a doctor. Obi a politician, Timako a politician. Obi a law, Meko a law. Obi a journalist, Meko a journalist. There be. Onyame ebo ma de surunku bi. I say uhunu na abrabo eda surunku. Ene dey do suko hwe omu na pa de krono. Empo adwuma oye ne dey. Unya sa suban de ka ho a ka ebedi mu. Be a master of where you are and work with excellence. Work with orderliness. Man ya we no enye no de so pepepe yo. And let your routine habits be habits that will propel you to a destiny unknown to many. Baby awokono. Koduru ho nipa bu ko say, "Hey, cratch we nie. Hey, ababa we nie. Baby we dro nie." Sani abubra. O sefata. O mama abrabo. O sefata. O de hia abrabo. O sefata abrabo a ebedimu na mpo ayeye aka osoro na Onyankopon so enumonyam adimu. Ya mo se bobubra na obi ntwere ni, "Hey, nti we onipa. We nipa ba na wo no." Na wakɔhye de bɔne saa na anam eno sebe wonam edam kwan so ma me penso bi no mra baba yebu etuje wankasa awari awari etuje wankasa sempo wo ye adwuma na etu aka etu ameka na de nyina konom ensa akopɛ ma sebe akotwa lotu a etuje wankasa sempo etu aka na nyanyansa e de 1 cedi mpoto ba bia ento asa afere medu ba na wanya 12 cedis meboa so the 10 cedis to ba bia ento asa afere medu bi no na wanya sika enti wo kura sika yie na your investment ya enye obi na hye wo free ka tete nyoma na wo yo no a wonya sika na wo di wo tonsa ene namfofo e de pema no wo free comfort zone e create a dream for your money, your financial success. By learning how to save, by learning how to invest, nye car kese, nye phones kese, nye ma sabe wo mpoku asoso na wo nchi soso da bi. Wo dan kwa ma yi die ntia. Wo ja wo nchi ama yehunu se, o mama bi tra ha, abraba wo boro. Design your end. Create a picture of your end, your dream and your destiny in mind. And forgo your comfort zones. Kwa mi afọ choko ro mahimada beni wole ma fi ona kano ma yale da bije na kan yale saka bo chakemli na ka bo o jamli shi ofeno mi de me o se tu na mi de se akarabule na mebo mi de me to ade o kata hine kata no kata baton bo a ja sa suba no na so bisa on se
kwamba so me ya me kata ne ma na me ton no ebedi mu na mpo dan kwa ma no na ma me ton menya bia apam aka ho aton na me so ba ba bedi mu. There's always a way out of your comfort zone. Think right, think deep, and think creatively. Mo abrabo enimu ma unyansa eno suko ensakra baby awo nemu na ma abrabo enso ani omre ba maka no ma wawade enso ani mo adwuma yo enso ani mo bi hunu apom de nya macho ba na mo awo ahodne na no me ko baabi e ko kire ade me wi abante bi be sha me da ade na ya wodie asa wo ahode no do wo mfie ko anim na me se me nka me mfie me kai my year dear. I don't count my years. I count how well I'm growing up. What I say? Stop counting your years, 20 years, 30 years, and count how well you are growing up. How well you are growing up mentally, spiritually, and physically. That's what you should focus on. Don't focus on how old you are. Focus on how efficient you are mentally, how intelligent you are emotionally, how strong you are physically. That should be your focus. Wapo ewa tinkem. Wo nyansa wa adwe proso. Wo apomodne a esa adwane a wo die ni nsu a wonom ne empo atete a wotete wapo mu. Wo na esa ye won ne sa de unu. Afabubra. Ne ja esa wo de yankoi na de akire. Ya na mafo aye bi ko. Edo so. Aha na meja wo. Woni medin dada. Boma mintie. Apostle Dr. Nita Kotego. Me da ase. Me ko production for house ma da obi ase. Na hima asanto a na empo eja we be kampedu. When na show masene air production ma wo. Na sound Frank Neos Moses. Na empo Prince na Christopher. Eja camera obi a obo adwumadi bia nyame hia no. Na wo a onya amrehwe me de. Wo no nyame. Entina. Makrao.